Yes, ni kuri Ngufashe TV. Ngira ngo rero mwabonye uko rwose kabisa ibintu bimeze. Noneho rero uyu munsi twabazaniye video nziza, ivuga kuri kategori zitangwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yes, ni mwarimu wanyu rero Emmanuel musanzwe mubana hano kuri Ngufashe TV. Rero zari ncamakeya nari mbacishirizeho gakeya ngira ngo murazibonye, ubu ngiye kuzisobanura zose imwe ku yindi. Nkuko bisanzwe rero mu Rwanda rwacu tugira kategori zigera muri 6, ariko uruhushya rwo ni rumwe. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ni rumwe, arirwo rwita uruhushya rwa burundu. Rero uruhushya rwa burundu tugenda twurwubakaho icyo bita categories. Gusa ariko nyine kategori uhereyeho utangiriyeho niyo dufatiraho uruhushya rwa burundu. Ngira ngo rero mwabonye amashusho ari kugenda abanyuramo abatambukaho. Ayo mashusho rero nta kindi avuga nkuko hari inshuti zacu cyangwa se abavandimwe bacu badukunda hano kuri Ngufashe TV bari batubwiye ngo tuzabakorere video nziza ivuga ku bigendanye na kategori zitangwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero reka duhere ku ruhushya rubanza. Ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo ujye gutangira gukorere kategori. Habanza uruhushya rw'ibanze, arirwo ruhushya twita uruhushya rw'agateganyo. Urwo ruhushya rw'agateganyo rero ubundi muri make bavuga ko ruhabwa umuntu wamenye amategeko y'umuhanda mu mutwe kandi amaze no gutsinda ikizamini cyanditse. Ngira ngo rero murebye rero iyi shusho yacu yabanjije hariho ibyiciro bitandukanye bya kategori. Tunababwira ko rero hari izindi kategori zagiye ziyongeramo, ariko ntabwo tuzibara nka kategori nyakategori yuzuye, ahubwo tuzibara nk'ibice. Ubundi kategori zuzuye ni kategori A, kategori B, kategori C, kategori D na kategori E na kategori F. Ni muri rwego rero narinje hano nka Emmanuel kuri Ngufashe TV muri studio kugira ngo mbashe kubabwira, mbashe kubamara impungenge, mbashe kubavira imuzi kubyo wakundaga wibaza ngo ariko se kategori kubera iki bimeze gutya. Ubundi mu Rwanda rwacu ubundi duhera ku ruhushya rw'agateganyo. Iyo nayo nubwo abantu bayipinga, n'ubundi ni uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariko mu rwego ruri provisoire. Mu rwego rw'agateganyo ntago ari urwego rwa definitifu. Rero iyo murabona, reka duhere ku iyo kategori k'urwo rwego rw'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga arirwo rwitwa provisoire. Ngira ngo murebe iyo shusho, urabona iyo shusho ni ya provisoire. Mukomeje mukareba, iyo niyo twita provisoire. Rero iyo umaze kuyibona ishobora kukugirira akahe kamaro iyo ubonye provisoire. Ubundi provisoire bavuga ko igira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga. Izo zose nahoze mvuga, A na B na C na D na E na F. Ariko nanone mu gihe cyose ari kumwe n'umwigisha ubifite uburenganzira. Ikindi rero iyo ufite provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo, ruguhesha uburenganzira bwo kwigira ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Upfa kuba uri kumwe na mwarimu ufite uburenganzira.
rero niyo mpamvu rero utagomba kwipfobya ngo kategori nako provisoire nta kategori irimo, ariko nayo ni kategori duheraho. Reka rero dukomeze kuri kategori ikurikiye. Turagenda tuzivuga uko zitandukanye ndetse n'ukuntu zikorerwa. Ubundi habaho kategori superiere na kategori inferiere. Bango reka turebe kuri kategori inferiere kuko arizo tugomba guheraho. Ubundi ni bavuga kategori inferiere, uzumve kategori A, umvemo kategori B, izo nizo nzego zo hasi, izindi zo ziba ziri hejuru. Ni ukuvuga ngo rero kategori zindi ni C. C rero ntago ari kategori twakwita kategori ntoya. C ni kategori nini. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga gitwara ibintu birenze tone 5 cyangwa se 5,000, iki kinyabiziga kiba kimaze gusobanukirwa, nako abamaze gusobanukirwa kabisa. Reka rero dukomeze turebe, tugeze ku rwego cyangwa se uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kategori A, kuko kategori A niyo ibanziriza B. Kategori A ngira ngo nigeze kubabwira ko burya kategori A ushobora rwose kutayisonzanya cyangwa se ngo yirirwe nye uyifite. Ubwo rero muri makeya iyo niyo twita kategori A. Ni ukuvuga ngo ziriya pikipiki zose mubona, ziriya moto zose mubona zitambuka, izo ziri mu rwego rwa kategori A. Ndetse n'iriya rifani iri itwara imizigo nayo ni kategori A. Yes, ibyo rero ngira ngo murabyumvishije. Reka tujye kureba ikintu cya kare. Indi modoka ije yoyo iraza ivuga kuri kategori B. Izi zose ni kategori B. Hari n'amamodoka yandi bitewe na size nazo tubarira muri kategori. Reka rero dukomeze tubasobanurira uko kategori zikomeje zikurikirana. Tugeze rero kuri kategori C. Ubundi bavuga yuko kategori C ari ikinyabiziga kinini kandi ikinyabiziga gitwara imizigo, kikaba gishobora gutwara hagati ya toni, hejuru ya toni 5 cyangwa se ibiro 5,000, kilograma 5,000. Kategori C rero ni handi tuzasangamo zira modoka nini cyane za hoho n'ayandi mafuso atandukanye. Rero iyo shusho mureba nabazaniye hano imbere yanyu ni ishusho yerekana urwego C. Rero uramutse udafite iriya kategori C ntago wemerewe gutwara icyo kinyabiziga cya kategori C. Ngira ngo rero murayibonye uko kategori C iteye. Reka rero twongere dukomeze kandi mbabwira ngo mukomeze mube kuri channel yacu ya Ngufashe TV, ndetse mukomeza gukora subscribe ndetse share na mukomeze rero mubane natwe, ntimukureho urushinge. Tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye hano kuri channel yacu ya Ngufashe TV. Reka tukimara kuva kuri kategori C tugeze ku rwego D. Urwego D ni kategori rero, kategori abenshi bakunda kuvuga yuko ari uruhushya rutwara abantu. Ubundi rutwara abantu, wemerewe gutwara abantu barenze 8 kugeza kuri 30. Aho ngaho rwose niho kategori D ibarirwa. Ubwo ngubwo no gutwara abagenzi. Tuzabonamo za kwasteri, tuzabonamo amayasi atwara abantu batarenga 18, ndetse tukumva yuko ari ikinyabiziga
cya kindi bakwigisha yuko mu gihe ukibonye ugomba kucyitwararikaho neza kubera ko kiba gitwaye ubuzima bw'abantu. Iyo niyo twita kategori D. Ngiyo rero ishusho muri kureba imbere yanyu. Urundi rwego rero tugezeho tuvuye kuri D, tuhita tujya kuri kategori E, ariyo kategori ya gatanu muri esheshatu. Ni kategori ya gatanu muri kategori esheshatu, kategori E. Rero ni amakamyo manini ayo tukunda kwita rukururana cyangwa se ibinyabiziga bikomatanye. Ngira ngo murabona ibyo binyabiziga biri aho ngaho mureba muri iyo shusho, ndetse n'icyo kinyabiziga mureba, iyo niyo bita kategori E. Iyo rero, iyo rwose ibiri itwara hagati ya toni 12 n'igice kugera kuri toni hafi 24 gukomeza. Itwara ibintu byinshi cyane. Urumva ko ni kategori ndende, ariyo kategori twita kategori superieur. Okay, rero tugeze kuri kategori ya nyuma, ndetse tunasoza iyi video yacu twabateguriye uyu munsi, ariyo kategori yitwa kategori F. Imashini zasangamo fokorifuti. Fokorifuti rero na kamashini kame tugunda gukoresha mu nganda, kamwe gaterura imizigo kayikura mu mastoke kayipakira mu modokari, cyangwa se kavana mu modokari kajyana mu mastoke. Rimwe na rimwe rero za fokorifuti zikunda gukora ku bibuga by'indege n'ahandi no mu nganda hatandukanye. Rero kuri kategori F yoyo ifite byinshi yavugwaho, kuko ni kategori ikomeye cyane, iri rici, ihenze, ndetse kandi nayo iyo wabonye akazi kayo ubuzima burahinduka bikomeye cyane. Ni muri zino modoka rero zikora mu muhanda, izi modoka ziharura imihanda, izi modoka zihinga tukunda kwita torotoro, zimwe ziterura imizigo, mbese zipakira amafuso, amahoho, imicanga. Iriya niyo twita kategori F. Tubonamo amoko atandukanye rero. Iyi kategori rero aho tuvuga ko igoreye, kuko iyo kuyibonera akazi kayo bisaba kuba nawe warashyizeho umwete ukomeye cyane. Ariko nta kinanirana, iyo wamaze kubona kategori F yawe, ahandi ni ukujya gushaka experience n'ubumenyi kuri ibyo binyabiziga. Yes, ngaho rero naho ngaho tubaye dusozereje ino video yacu twabateguriye kuri ku makategori. Tuzagaruka rero tubabwira izindi video zitandukanye, tubabwira ibindi bintu bitandukanye, ndetse n'amasomo yandi atandukanye. Ndizera ko musobanukiwe ku bigendanye n'amakategori. Abantu bari muri jijo, batari bazwi bikurikirana, mwese musobanukirwe ino video. Ni kuri Ngafashe TV, muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel. Ngira ngo tuzakomeza rero ubutaha. Bye bye.